Ukuthi nginamukele kuyona-ke i-channel. Uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ucommente la kwi-section ngezansi. Lana-ke bafowethu kubikwe udaba lo obulithinta-ke kakhulukazi omunye wabasubathi oye waduka emva kokuthi-ke aqede-ke i-Comrades Marathon. Kodwa-ke kukhona-ke abaye baveza ukuthi-ke bambonile ekudla-ke laphana-ke ulwandle-ke ngase-Suncoast. Kodwa-ke abazi ukuthi uphelele kuphi-ke ngoba nabo bebeyihambela-ke iy'ndlela zabo benganake lutho base-ke bembona ngaso leso sikhathi. Uma-ke kodwa siqhubeka nodaba abezimo-ke ey'phuthumayo-ke ngaphansi-ke kwenkampani-ke laphana-ke i-ALSA noma ngizothi-ke i-ALS Paramedics batshele-ke abezindaba ukuthi-ke lo wesifazane-ke utholwe-ke esesimweni esibucayi kakhulu-ke wase-ke ephuthunyiswa khona laphana-ke esibhedlela ngendiza-ke nophephela-ke emhlane. Kumanje-ke kuthiwa amaphoyisa KwaZulu-Natal aphenya-ke amacala-ke ngokuduka-ke komgijimi we-Comrades Marathon-ke okubikwa ukuthi-ke udukile-ke ngemuva komjaho wayo-ke i-Comrades Marathon. Lo wesifazane-ke utholwe-ke ngomsombuluko laphana-ke ekuseni ngemuva-ke kophenyo olunzulu lwamaphoyisa-ke ophiko utholwe-ke laphana-ke abayo-ke ngizothi-ke i-search and rescue sebenzisana-ke namanye-ke lapha amaphoyisa noma-ke namanye bomthetho kanye-ke nezinhlaka-ke ezizimele-ke ezahlukahlukene. Utholwe-ke endaweni laphana-ke yasephoyinti khona la eThekwini-ke. Kumanje lona-ke wesifazane-ke usesibhedlela kanti-ke nakuba etholakale engenamyoci-ke obonakalayo. Amaphoyisa-ke azolinda-ke khona-ke umbiko kadokotela-ke uzocacisa kabanzi ukuthi-ke ngokulandelayo okumele-ke kwenziwe yiwona-ke amaphoyisa. Okunye nokunye engizakwethu besifisa-ke ukuzwa umbono wakho-ke la kwi-comment section mayelana nalolu daba ukuthi-ke wena ikuphi-ke okucabanga-ke ngokuduka kwakhe lo msubathi-ke osekuhambe kwahamba waze-ke watholakala.